hotu-hotu gosa história nebe capaz, liu-liu labarik sira. Bíblia mak história bot ida nebe acontece duni kona ba maromaknya doming ba mundu. Desenho bot hus história Bíblia nia apresenta história nebe extraordinário e realidade. Na cloque holinya história bot ida husi Bíblia, Genesis to Apocalipse. Ida di hotu-hotu nebe le se descobre kona ba maromak ida nebe bot nebe cumpri promesa bot ida. História ne hahu hanesane. Hahu nebe diak tebes. Biblia mak historia maromak nian. Nia hahu holiafuan bot sirane. Hahu fofon maromak halo lalehan horai. Oha tene o insa maromak halo buat hotu-hotu. Honiliafuan dit. Imagina tok halo mundu ne holiafuan dit. Liafuan nebe ia kebit ho forsa. Maromak halo buat hotu-hotu ho liafuan. Nia halo fitun, loromatan, no fulan. Nia halo animal hotu-hotu, ikan, aihun, nomos aifunan. Buat hotu-hotu. Maromak halo buat sirane hotu tia. Nia halo Emma. Obele hare adang ho Eva. Maromak tau sira ia jardin Eden. Maromak halo sira tuir ninia imajen. Sira mak sesai ukunain iha maromaknya fatin. Adang ho Eva spesial tebes ba maromak. O hatene kalai katak omos spesial tebes ba maromak. O spesial tamba omos maromak halo tuirnya imajen. Nudar kreatura nebe maromak halo tuirnya imajen. Claro halo adang ho Eva contenti tebes. Maromak mos contenti. Nia orgulho honi nia mundu no nia Emma. Tambah nia hare katak buat hirakne diak tebes. La iha buat tidak salah. La iha buat tidak at. La iha Emma ida kontra maromak. Hahu fofong nebe diak. Buat hotu-hotu no Emma hotu-hotu hatene katak maromak diak tebes. Maromak foba adang ho Eva liafuan diak atu sira halo tuir. Ni hatete basira atu labelehan aifuan husi aihun spesial ida. Ohare, maromak hanurin adang ho Eva katak, nia maksira nia liurai. Ia matengke halo tuir maromak nia liafuan. Maromak mos hatete katak, sekarik adang ho Eva kontra nia liafuan, sira semate duni. Entaun, maromaknya Emma, adang ho Eva, hela ia maromaknya Fatin, jardin Eden, sira mak ukun maromaknya mundune, liuhusi halo tuir nia liafuan diak. Oh hatene saida ma akontese tuir mai?